رجل قيف لتسمع ما أقول لسيرة سيد رسل الإسلام محمد المصطفى من كرام ومولده بما كذفي ربي بثناء آخر ميلادي همامي ويسم له مآمنة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله. on calminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yafuya on eldama duwa on jaafama to banggue men on calmini juurima dendagal mo tongode mo taweteɗo e galle he debbo noon e gorko suka e mawɗo foof en calmini ɗum en ñaganima ɗum Allah moƴƴere en ñaguima kanum kadi nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗanen moƴƴere aduna e lahara ene dendagal bandiraɓe julɓe foof alhamdulillahi rabbil alamina ga e ko yiya e ko nana fof koye jaam wona on namdama onon e toon mbar ko noon yo jaam o ɓooy duumo e men ene dendagal bandiraɓe julɓe foof en gartini salminandu mawɗo galle o en dewni hen ko rewi hen ko ha cakkitiɗo nadde walla ɓurɗo famɗude e galle o en calmini en juurima dendagal sernaɓe taweteɓe ɗo e galle he e almuɓɓe taweteɓe ɗo e galle he en gartini salminandu noon mawɗo seeremɓe o en dewni hen ko rewi hen ko ha ɓurɗo famɗude almuɓɓe o en gasata ko en ɓuuri famɗude almuɓɓe en mbi alhamdulillah rabbil alamina en ñaguinoma Allah oto aljuma yo Allah hollu en aljuma garowo Allah muñini en ha holli en oɗo aljuma ɗum noon en jetti Allah ko heewi en jetti Allah haqqe bawɗe men en mbawa yettude Allah haqqe muɗum kono en jetti Allah enen haqqe bawɗe men Allah wi kadi so tawi on manti kam tan ɓeydan noon ɗum no en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en mbi Allah yurmo yaafo mayɓe men e mayɓe julɓe foof yo Allah sellin ñawɓe men e ñawɓe julɓe foof yo Allah ɓiltu dumbaɓe men e dumbaɓe julɓe foof yo Allah waɗanen moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof en mbi aljuma moƴƴo malaɗo yo Allah hokku en tawede aljumaji kewɗi ɓennuɗi e paaɗi ardiɗi foof yo Allah jaɓanen ko dewɗen Allah hewde e famɗude fof yo Allah jaɓanen ko tahirɗen ko perguitin hewde famɗude fof yo Allah yaafo en ñaguiɗen Allah e moƴƴere ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗanen ko molɗen e worode e jayaji fof yo Allah dandu en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof en garti humnude aadi mo gadodirɗen e galle o so jubbande e diine men ko faati e diine men o wadde jubbande ko faati e diine men o neɗɗo ala ko foti e diine muɗum Allah wi ko anduɓe yo kalan ɓe ganda ɓe kono o wiyamiri kadi ɓe ganda ɓe yo namdo anduɓe ɓe ende ko so tawi anduɓe ɓe kimmerini haalande ɓe ganda ɓe tan ɓe ganda ɓe kimmerini namdade ko ganda ko tan ene gasa majjere usto e men so tawi anduɓe ɓe zuwirol mumen ene kalana ɓe ganda ɓe zuwirol mumen ene namdo ko ganda ko e tan so Allah jaaɓi inchallahu ma majjere yalti men ha laaɓa kadi ma en gandun nde worten Allah so tawi neɗɗo anda no rewri Allah e kene turo ene tukkito walla ne waɗa sport ɗum noon tinnoɗen no feewi e diine men o tinnoɗen no diine men o oɗo aduna ko aduna tan ganduɗa golle ko aduna golle laakara to ko toon woni galle jobdi ɗo ko galle golle to woni galle jobdi laakara to woni galle jobdi ɗum noon ɓaade ɗo ko galle golle tinno neɗɗo kane gollo fof yo gollo ko moƴƴi beele so tawi o yeehi omo yoɓoyi e o jobdi ndi waɗa fayida ɗum noon jaafoɗon ɗaccon hakke joni so Allah jaaɓi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله caggal mi jettiren Allah julde nulaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kofndin jinnaɓe seeramɓe jafanden dendagal bandiraɓe julɓe jogorɓe heɗade dande meɗen en garti humnude aadi mo gadodirɗen e galle o wadde jubbande no foti fof ko faate diine men gonɗoɗen koye haala tawhid woni gonɗingol en kalino gonɗingol Allah e gonɗingol malaikaji e gonɗingol defte tellinaɗe e annabaɓe ɓe en kaali kadi e gonɗinde nelaɓe ɓe e ɗum noon mbiɗen ko deftere wiyetende lahdari sarh masail hallel masail
tongode 1 ko toon ko kalten ko dañete hande noon kalaten ko hunde nde ganduɗa ene jojji ene woni ko wiyete mustahil jojjani e annabaɓe ɓe haqqe annabaɓe ɓe a fota an hoorema miijade ɗum ɗon e annabaɓe ɓe kadi ɗum kadi ɓe mbatta ɗum almustahil fi haqqi rusuli alayhimu salatu wassalam wa yastahilu fi haqqihim alayhimu salatu wassalamu alkazib walkhiyanatu walkitmanu ma ursilu bihi lil khalqi eyi mo ganduɗa ɗum ɗo ko mustahil e annabaɓe ɓe wiide annabaɓe ɓe ko fenoɓe ala annabaɓe ɓe ene jojji e mabɓe fende kadi ɓe jamfotako ɓe cuuɗata kadi koɓe nela e windere nde ko Allah neli ɓe faade tagore nde ɓe cuuɗata ɗum an neɗɗo o kadi julɗo o a wiyata annabi o ko penowo ala sa wi noon tan ko mustahil ɗum ko ene addana neɗɗo wonde keefeero a wiyata annabi ko jamfotoɗo ala a wiyata annabi o ene suuɗi ko nelano faade men ko ala ɗum ɗo ko mustahil wiyete annabaɓe kamɓe ko ɓe mbatta ɗum ɓe penata kadi an kadi a fawata e maɓɓe ɗum an julɗo biyowo ko julɗo o a fawata e annaɓe ɓe ɗeɗo gueɗe fenade mbiɗen e jamfa suudde ko ɓe nela ko e faade windere nde ko ɓe cuuɗa ɗum ɓe mbaso haalande windere nde ala ɗum ɓe mbatta ɗum ɓe kalata kadi ko Allah nelani ɓe ala kadi ɓe jamfota ko hay goto e ɗum ɗo ene jojji e annabaɓe ɓe an julɗo o kadi a fawata ɗum e annabaɓe ɓe sa fawi ɗum e annabaɓe ɓe tan ene addanma wonde keefeero ko penoɗo yaade juutde e alhamdulillahi rabbil alamina aljaisu fi haqqi rusuli alayhimu salatu wassalam mbiɗen ɗum ɗo ko dagaki neɗɗo o fawa ɗum ko kalɗen ɗo joni ko dagaki neɗɗo fawa ɗum e annabaɓe ɓe ene jogui noon hunde nde ganduɗa nde ɗo ene dagi haqqe annabaɓe ɓe wa yajuzu fi haqqihim al a'radul shar'iyatu allati la tuaddi ila naqsi fi maratibihim ulaliyati kal maradi wal akli was surbi wal dukhuli al aswaqi wal qatli wal jurhi wal tazwiji wa nahwiha ɗum ɗo ene dagi annabaɓe ene dagiɓe en ɗum ɗo ene heɓtoɓe woni ɓe ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa al aradul bashariyatu gueɗe ɗe ganduɗa palatoɗe ɓandu neɗɗo kala ko ene heɓa neɗɗo e ɓandu muɗum he ɗum ɗo ene heɓa annabaɓe ɓe kono noon la tuaddi ila naqsi fi maratibi ko heɓata ɓe ko ustata e martabu maɓɓe koye maɓɓe ne muusa eɓe dafe kalmaradi uji e ko wayno ñawde annabi ene ñawa wiyetaki annabi ñawata ala kono annabi ko ñawi ko fof ustata e mum haydara taƴata tergal taƴata feɗendu muɗum taƴata hoore muɗum taƴata nofuru muɗum neɗɗo enen noon ga so tawi neɗɗo ene ñawa tan ha koyngal taƴe kala ko ganduɗa ene usta e martabu maɓɓe ɗum ɓe heɓtota koɓe kamɓe annabaɓe kono eɓe ñawa annabi en lelo fawnga ene fawnga rafiji jettoɗi yimɓe ɗin jetto annabi ene ñaama annabi ene yara annabi ene yaha jeere annabi wiyetake yahata jeere ala annabi ene ware annabi ene ware annabi ene heɓa juwanɗe annabi ene resa ko nandi hen ɗeɗo gueɗe fof ene waɗɗe ene jojje e annabaɓe ɓe kala ɗo ganduɗa neɗɗo ko heɓata ɗum e ɓandu muɗum ɗum façon rafiji ene keɓa annabaɓe ɓe kono annabi heɓata ɗum rafi ha ganduɗa kene usta martabu muɗum ko wayno o dillina hoore nde haqqillo annabi hanguetaki ɗum ko Allah reeni ɗum annabi heɓata e won ɗum ɗo ha ganduɗa tergal taƴa koyngal taƴa en walla jungo taƴa ala annabi heɓata ɗum kono rafiji goɗɗi keɓoji yimɓe ɗiɗo rafiji fof ganduɗa ene keɓa annabaɓe ɓe en dasote on paami no kalduɗen ni ɗum ɗo ene waɗɗi annabi fawgata wiye ala hono hefere ɓe mbiyanno ni annabi kay fota fawgude ay annabi ene heyɗa hano no ganduɗa no hefere ɓe mbiyanno ni minen kay min ñamminta mo ganduɗa Allah ene ñammina ɗum ene yarna ɗum ay ɗeɗo gueɗe so tawi a rentakiɗe tan ene gaddanma wonde keefeero goppeno yaade juu alhamdulillahi rabbil alamina mbiɗen ko kalɗen ɗo ko ene jogui dalillaji muɗum ɗi ganduɗa Allah ene jangti ɗum to alquran o wi wama arsalna
qablaka min almursalina illa annahum la yakuluna ad-da'ama wa yamsuna fil aswaqi suratul furqan ay batul nogas tindinde en wonde annabaɓe eɓe ñaama eɓe jaha jeere nelaɗo wi wama arsalna jomiraɗo wi jaafoɗon wama arsalna ɓen ɓe minnili qablaka ko adima min almursalina ummulade nelaɓe illa so wona annahum no kamɓe de la yakuluna eɓe ñaama adda'ama hono ñamde wa yamsuna eɓe jaha fil aswaqi e nder jeere suratul furqan ko Allah wi ni sen duttima e aya goɗɗo walaqad akhadna misaqa bani israila wa arsalna ilayhim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusahum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna suratul baqara aya battuɗo capanɗe jeetati jomiraɗo wi walaqad ko gonga akhadna min jaggi mithaqa fod aadi bani israil wondude israil wa arsalna min nili ilayhim fewde mabɓe rusulan nelaɓe kullama ja'ahum kala nde are mabɓe rasulun nelaɗo bima la tahwu ko welani ko fukka ko welata ga anfusahum pittali mabɓe kala ko welani fittani mabɓe fariqan kazzabu yogay mabɓe penna wa fariqan yaktulun woɗɓe mabɓe ɓe ga kaɓay annabi o non jomiraɗo wi min neli annabaɓe fewde bani israila en e so tawi ko ɓen gaddi ko tawi tan welani ɓe penna annabi o ɓe mbiya annabi o ko haali ko wona gonga walla ɓe kaɓani e annabi he ɓe pindira e muɗum annabi isa fiyama hoore mum helama werlama kaaƴi fo waɗa ɗum koto suratu baqara eyi so tawi en duttima kadi wala yakuluna rasulu wala yakunu rasulu majnunan wala majzuman wala a'ma wala amthalu wa kulla sifatin daniyatin li annaha naqaisu annabi wonata kangaɗo hangitaki annabi aratake ñaw jusam annabi wumata dendagal sifaji ɗi ganduɗa jasnoji neɗɗo tawana usta neɗɗo heɓata annabi gueɗe goɗɗe ɗen keɓa ɗum kono ɗeɗo gueɗe ɗe kalɗen ɗo ɗe ken usta annabi ɗeɗo keɓata annabi mumɗata hanguetake e aratake ñaw jusam wumata wofɗata annabi heɓata ɗeɗo gueɗe goppeno yaade judde sen duttima kadi to jomiraɗo wino kadi kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram suratul rahman aya batun nogas jiiɗiɗi o kullu man alayha kala ko woni dow leydi he fanin koko rappata wa yabqa en heddo wajhu zati rabbika jomma zul jalali jom teddungal wal ikram e mangu e teddungal e annabi tindinde en annabi koko mayata jomiraɗo wi kala ko woni dow leydi e wertago leydi ha koko rappata ha laaɓa heddoto tan ko jaadi jomiraɗo to suratul rahman ɗum ene andina en wadde annabi ɓaade woni koye dow leydi ene andina en annabi ko maayo sen jeehi kadi o wi kadi wa nufiha fi suuri fa sa'iga man fi samawati wa man fi l ardi illa man shaa allahu summa nufiha fihi ukhra fa ida hum qiyamun yanzuruna wa asraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitabu wa ji'a bin nabiyina was-suhada'i wa qada baynahum bil haqqi wa hum la yuzlamuna wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima ya'maluna koto suratu zumari aye capanɗe jeegom e jeetati capanɗe jeegom e jeenayi ha capanɗe jeeɗiɗi o wi so tawi allah ndu wuttama woni asrafil so wutti allah ɗum ndu kala ko wonno e dow asamanuji tello kala ko wonno e nder leydi yalta e so wona ko allah haaji hen ko o wi refti noon wutti e kadi wuttandu wondu yimɓe fof gummo en dari ene ndaarondira leydi ndi jalba annore jomiraɗo e wi ɗon noon hankadi ni
e deftere joƴƴine walla talki ɗi joƴƴine e annabaɓe ɓe gadde sahodinɓe ɓe gadde ɗon hankkadi ne ñaawe hakkunde maɓɓe e goonga tawa hay gooto Allah toñata ɗon noon ene timminane kala fittaandu ko golluno te Allah kanum ɓuri anndude ko yimɓe ɓe golluno ko ɗum ene tindina en ndeke annabaaɓe ɓe eɓe maaya eɓe gummito no yimɓe gummitorto ni o wi so tawi Allah ndu wuttama gardol ngol ko wonno e leydi ko iwa ha laaɓa leydi ndi wonta boowal ɓolal ko wonno dow asmanuji ko tello ha laaɓa wonta fof wonta karawal boowal leydi ndi wonta boowal o wi ɗon wuttango wongo ngo wutte ko wonno nder leydi ko fof ummito daro yimɓe fof daro ene ndarodira ɗo moni kala yoɓe golle muɗum goppeno yaade juddi eyyi mbiɗen so tawi wuttango ngo adango ngo wuttama ko wonno e dow leydi ko fof iwata ha laaɓa wonta karwal ɓolal sa joƴƴini ɓoccode mbimen banggue funnague ɓoccode nden wawi regde ha to leydi haaɗi hirnague taw ala to haggi ko boowal ɓolal wonata ko wonno e dow asmanuji ko fof kadi fitte ha laaɓa wonti boowal ɓolal karwal ɓolal sa darima mbimi to leydi haaɗi funnague aɗa daara to leydi haaɗi hirnague fof ko boowal ay nduɗo ko wuttadu aranɗo ay noon Allah yamira asrafilu yo wuttu wuttago ɗimmo ngo so wutti wuttago ɗimmo ngo kala maynoɓe ene gubbe nder leydi gummo daro malikaji pilto yimɓe ɓe darodira on ñalawma ko bonɗo ma Allah faabo yo Allah faabo en e on ñalawma yimɓe fof daro e boowal he annibaɓe ɓe ngara suhadawo en ɓe ngara yimɓe woɗɓe fof ngara ɗon noon hankkadi moni kala hokke talkuru muɗum woni deftere muɗum ko gollanno ko yoɓe ko gollanno ko so tawi koko moƴƴi gollannoɗa joɓeɗa golle ma moƴƴe ɗe so tawi ko golle bonɗe gollannoɗa joɓeɗa golle ma bonɗe ɗe ɗum mbiɗen ko wa nufiha fi suuri o fa sayiqa man fi samawati wa man fi l ardi illa man sha allahu summa nufiha fihi ukhra fa ida hum qiyamun yanzuruna wa asraqati l ardu bi nuri rabbiha wa wuti alkitabu wa ji'a binnabiyina wassuhadaa wa qudiya baynahum bilhaqqi wa hum la yuzlamuna wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima ya'lamuna walla yaf'aluna suratu zumal ay battuɗo capanɗe jeegom e jeetati capanɗe jeegom e jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi ko ni Allah wi so wuttalu ɗimmudu so wuttama yimɓe fof gummo daro moni kala yoɓe golle mum ha timma Allah toñata hay goto toñata te omo andi yimɓe ɓe fof ko golluno ko omo andi ko ni Allah wi ɗay ñande he ay ɗon noon innal abrara la fi na'imin wa innal fujjara la fi jahimin suratul inqidai ay 13 e ay 14 to so yimɓe ɓe gummima noon ñaawama hankkadi ñaamo o wi innal abrara ayno ɓen ɗigginnoɓe moƴƴinnoɓe ɓe la fi na'imin ɓe ngoni koye neema kala mo gollannoɗo ko moƴƴi baɗannoɗo ko moƴƴi on woni koye neema sogge faane aljanna so yimɓe kasbama gay ni wa innal fujjara ayno ɓen fajireɓe gollannoɓe ko moƴƴani ɓe la fi jahimin ɓen ko aljeyge pay yallah dandu ene bone ɓen ɗon yallah waɗ en e innal abrara la fi na'imin ɓe yo Allah dandu en e innal fujjara la fi jahimin ɓe so wonko weñe haala he wona ɗum wonno sago men so wonko feewi en koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en laawol peewal rewna en heen o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗaccon hakke jaafuɗon on jaarama yo Allah hollu en aljuma faala رجل قيف لتسمع ما أقول لسيرة سيد رسل الإزام محمد المصطفى من كرام ومولده بما كذفي ربي بثناء آخر ميلادي همامي ويسم له آمنة الكريمة
رجل قيف لتسمع ما أقول لسيرة سيد رسل الإذهاب محمد